玻璃就像面粉了，哎，kalau boleh tidak Quranan. Mata teku kurata tulu wah, kau iya kura fil. Hati rai ka, kacau mata saya dia. 这个槟榔从哪里来，我也不晓得了。哎，伊拉这个嘛，咖啡拉尼嘛，白个这个是那么直嘞噻。哎，当然我这个干啥呢？这个可以吃，rosa itu kurang malu, ya noloma, farat noloma, 这样，我懂得是这样，hatinya，然后。我们kira以前我们也是拿来吃的，对，然后那个爱吃，那个爱吃怎样呀？Karena kita coba ini, karena ke天然心。Kalau pilihan tu kohal, bisa takkan tu mai, hati rakyat sah. Mana oh itulah. 跟你来还做家里的粮。ini kira kuyen pasu, mana kuyen pasu, mana baca kuyen pasu. Lihat terus mana bilangan kuyen pasu. 等一下，我有听过是饭的。果实可以吃。果实可以吃。表面会有点白色的。有两种，Veloz 是一个，还有一个是Veloz，还有 Veloz。以前没有研发，就是拿那个含啊也啦，白又那个金啦，感恩又有一点咸，用那个拿来摸no啦嘛都阿塞一个，还在还没来把一张，嘛一张都好诶。现在要煮汤的话这里含不能全部让它溶掉，要不然嘎起啦，然后那边阿米阿啦，这就是以前的，对，这个叫做，这边是讲什么树啊？其实是盐肤木。对。它的名称叫皮肤的肤，盐巴的盐肤木头的木，对了。哎呀，不知道不行啊。谢谢啊，真的盐肤木，皮肤的肤，盐肤木。在那个地方都是帮在。还会看到吗？有。那个布农族拿这个当那个火药。哦，真的。在海边呢。那个知道。你会来那个。大家都麦克风掉了，我看我要。那呀 ，Frost。它对，它长得叶子稍微酸，生吃酸，它的籽一大把一节一点一串，也是咸的，这样，谢谢。Frost。没有讲出很快。好，还有吗？还是知道这个盐肤木，沿海这比较多。好，接下来tutuan tanya kami. Mama kita umahi halapin maka 这个爱古多阿斯诺平常买的，你那土肥料，我也好古肥料呀，哎呀，我们古肥料的味道。肥料那时候伊拉爱古肥料是有家己不安多。还要我爱古肥料。爱就是这样种，翻土再种，这样而已。爱古肥料，
火烧啃那个灰啊，有没有那个？给了按炖的肥料，还能我们去不还会只有干燥的黑的肥料，那个放到那个水田到处这样去撒，啊，这个吃了，变成那个土很硬。ayaw mag-asa hoy yo ilohan ko yo kirang o papa o maitsai malabo ta hoy 肥料你的给人好，那个是一点点而已，一点点的，哎，那个点点比较少。如果说那你1分地哪里去找那个啦？这个在啊？在那个弄肥料的，在那个弄对。Ito suara ko ayaw kami hao na malitangay mafana ito palumaan nila hao no hati dito malatsaan san waaway ito ko malo kakaanan no na palumaan san so no ito ko i saravar hanan mata asay to si yogan sa ito to pakihanan nila kura naikuran to malatsaan to palumaan painah sanra malina dia utau ni kuat tu dia ayah kira apara so tawarara itu kiso tahun ini ada yang kata langsung hani menghudoai utau ni afas过了3年4年以后好大概来itu在个任务啦no hafal no kirang atau la demet ko malo ya hilau ni lah una no pauraran ano ni o mafrai ni to ya fisan hau alafuah ni paru ai tu malo sakan air na serat dini sa mata alif tu kutu sempat bicara partikulai itu tadi kalau mak nah itu jika saya pakai atau sa biasa marasa antum parumaan awai kira-kira tahi anana dia ho mau tayan anu kulung ana ho wah kok satu hakya kura amisa oput uratai nura burung saya kata tu nura kalinah kungai di kuat haca di paluma tu malo papalumaan itu saka hadirai ko no mato asay di paluma atau kakak tiay au 李老师的意思是我们在这个地方耕种2-3年，这个地就很贫瘠了，所以就到另外一个地方去耕种2-3年，然后呢2-3年以后，原来耕的地呢，很多的枯叶啊、树叶，还有腐烂的那些树干。又变成这块土地又肥沃了，又回来再种这里，像农耕这样子，就是农耕，就是很自然的肥料，用烧那些木材，这个它都这个灯号，bahasa saan Okina Serak antara Roma，说你李老师，因为部落的都认识嘛，你曾经在这里耕种过，你离开一段时间一定会回来，所以人家不敢去随便把你占用，不像现在的人哦。好。对呀，所以地方的人都熟，是不会随便占用。菜的肥料，它等肥了干面好，堆肥。把你等下掉会养猪嘛。麦克风。这个鲁扎灯就是菜园哈，也有我们老人家的智慧嘛哈。还得我们等下差不多kalau发展好，把它等下还会养猪啊。那个猪不是有那个猪坑嘛哈，那个也是资源的最好的资源的肥料喏，把它等下过来。我记得我小时候种菜那个菜也是我管的，因为我大概是跟着爸爸去工作，那个老二呢在家里就是顾菜园、顾弟弟，所以那个菜园还分2种，就早上起来排站，我们是男的嘛，有一个桶子在那边尿。全部都往这边今天早上这边尿尿，那个是我们从这个尿开始做肥料，不能太咸，如果都是爱喝酒的家里好要加很多水那个尿就太咸了像那种感冒的好小朋友的就比较淡一点就加一点，那个适合在那里呢，像我们那个辣椒听说辣椒叶用那个尿尿会很呛是长得很漂亮。像那个葱那一类的一些是比较去做肥料，那么不要太咸，加点水。那个猪那边呢，那个猪我们经常都给它冲洗嘛，会有水嘛，
太浓，那喊太浓的时候，他们都明明ya anak好，那个就给tatapangan datang agak hati ini habis selesai， 那个叶子什么白都用不好噻，那个根那边好就浇一点，要利用在晚上时间跟早上，中午不行，因为那种东西好，卡起来啦，比较水比较重味哦，把它不datang， 它先马不来呀，早上你呀。Paherio telah baju好，但是刚好干了，买这个拜拜了，那个就是太咸了，要加一点水，还得一个把它dengan肥料，自己做的肥料。Patora kono makoto mipa gemer 是补强的意思，pator 是补充。Nonia mo nyau chun hananai hao, kanca irakura pi dari anto kolong tai hi hananai， 那个稻草对，稻草割完了放下去，然后我带把尾夹咩，dari hanapi那好诶，马路tai hi都清啦，然后啥都好用那个当做。肥料的替代，那个给了，好，对了。就是那个割完稻以后，那个稻梗啊，跟那个猪粪啊，或是牛粪，做那个堆肥啦，那个堆肥，那叫堆肥。好，我换一下话题哈，把它鱼类，因为很好奇那个毒鱼藤，那么把哪几个有帮助？都是比makan pancato。tapi那个你弟那个叫什么？毒鱼藤，那个你弟不大概。Satim hai satim, hari mafana kupang caktu sapi satim tu puting, hari mengai dengan nana inaloma mengawai i cuacua sapi satim tu puting, nuru mafana gini. 原因是什么？能不能tatapangan？ 能不能知道？谁知道说？ 你们麻烦哪个班长啊？你按他们麻烦咱们沙丁土地啊啥？你也还知道为什么会知道说有没有故事？有没有故事？怎么会知道？它是用种的一个植物的东西，蔓藤。蔓藤。那米不定啥都好诶，或者卡人给它沙丁那个根。 还跟那个外面的，外面都是蔓藤，马吊那个，马腮，里面挖起来就是根，那个根还独根好诶，马吊哈做no爸爸香，变成是那种的汁。如果说 把很多阿婆给他们好，鱼死得很快，还任何沙地嘛山坡当然不定，所以鸟村人家好干扎的人都阿婆死得快，但是一定死过的那些鱼用盐巴去让它退掉，就可以吃了，还解毒，就是这样。台湾山的塔达麦豆，常不用日语，塔达麦豆可能到给它包山了，美国电都过阿罗曼奈，不谈这些了就是我沙丁就是这样子了。好。 毒鱼藤就是研究员非常厉害他怎么知道这个植物有那种毒性，可以来作为捕鱼的一种方法。好，我刚刚提到就是说，如果公布不该来毒鱼藤哈基亚是干过，就是说为什么他会知道这个植物会有这种毒性，可以把这个鱼类弄昏，但是不会死掉。如果我们谁知道，我们就在这个地方可以细数。好。 Tapi puting ni daerah di hai matai生态捕鱼anu holam matai ni pertaan ni palakau palakawai
这个对谁这个巴拉高谁比较清楚？于老师，那时候有巴拉高，来，我讲一下。对，巴拉高。我巴拉高海南那一号，一般同你的一样，一般阿罗，然后这边是已经是有沙跟土嘛，吼，嘎很好诶，然后留一点点水让它进来，不要太大哦，不然哦，你们的把这个咯，我的那个拉高哦，差不多1个礼拜，最快5天。一般我父亲做完后，雅古拉辛那个血然好磨一磨，然后用那个米糠混在一起包起来，包起来。这里含一个啦，还有马上的萝卜丁个啦，米其林多个所爱好一个一个进来了。这哎呀，伊拉个不过比你们干3号1个礼拜用那个指令要不然那些鱼会飞走。指令这是一个方法，就哇那个大概1个2个就满满了，这是一个。另外一个我父亲的做法跟人家不一样，我的档案阿罗昆安号，他就看你了锅给他。然后竹竿就放在上面，等那喊你来要，虽然没有办法说全部了，鱼就跑上去，他们那个过了2号就跳上去，他都一个吧，这是我父亲跟人家做法不一样的地方。好，对了。生态捕鱼巴拉高，好像现在网络也有了哈。那个巴拉高，那我们小朋友的朗读教材里面也有巴拉高。巴拉高是那个一楼，他讲的是就是大河流旁边围起来，一种捕鱼的方法。ini petaan ke dalam巴拉高，ke dalam山脚下，好。adop kung bitaw pansa ati hay ko sabi adop at sa ay ufana isu samantalun kapana isu tuti adop hananay 打猎的方法bitaw pansa sa matwa 第一个应该说的围猎，为什么不围猎？后来围猎，你的是什么？Wili sana hau kuno ya dura ansa ya ciwa ciwa ai kami ni alupai di rumah hanira au now ikaka no tangtau ko sana isana no uswa no wacu uruma satu hau kuno ya to kasa selar aluman ko kasa selar no wi kaput kira hau kira ai chandra kilomot hanira kura kaikiran itmakan ira san hau seral nang rahau aduk tira ku piui dia nai ta kita bangsa hau macai ka tadi kematian ora rumah afin sakan hau jutung kita bisa petong hau nah dari nai ku tarakan ni tara tura adupan tira ku minta nah kira aku tayar kira materi nya rahau binogai utaya tu noroma saya kematian noroma kita sadar utaya nara purira yang ada kananai saka masa si rumah ko horipta tu sangra satu ada hai ko matung bongai nara ya itu sesuatu tu kurang ada tu pakai itu na tarakan hanai ci ira tu ditaka tutup misi ayah cibra ada hai tak ya soalnya hau dia hau tara pakai aur hanai hau ikun aku hau. Nah, saya ketemu misalnya di takau di Osaka ko ribi tahu saya kasawat ko awal hananay rumah asa kita saya nah Osaki
di pamata mata asai ti aho jaga sawat ko saki ditulik mata asai di sana tu maru sapi pamata tu maru rumah ta pakai diri ibu di kami sanhau sangat dia sahurak kami sahurak ai dia sahurak kananai sapi bernya tu putih so kuninian hau satu malu saka urip numita ini masalah pangcahai na nawai ko hatirai dapat jaga tamasal adili terus awai kura kakaanan itiaho da dato misarafar hanto mata asai itiaho sangat otai ho dikau ho na sapi palumasan ya abilis tu nura kediran ho wahafai ya namuro hanai mama ho paluma torira dato jaga kadang udah makan ayah kuriranan atau paluma tu koma sa ikuran tu paluma tu rata datang hau tak mabun pada asai kisau ya tak bawa anak hau sapi ya tu ya sakdisai no ya para loka ai kami hau mata pak kami no ya jauh ke pasufading ane bakau ke sebenar ai ya tak maku tu alinya ai tu mata pak tu hau tafu ami tafu tu dia cai ke ada nak ina ku mafi ya kira kafi ina kira hau cai ke pasufading jaga sebenak juga daerah sana ika kebiaan ada so aninya itu itu dia mau tak saya itu atau terlalu tu pisau jadi anti diwa sesuatu jadi bikafit kuwili mata lawai mahana ko dini utama ko anai sanu suara honi patuh tahu tu honi asal dia hau dia pakai ni aur utama ko bisa rafar ta uruma satu hal pakainya itu di tora sapi sanga to suruh memilih saya hok aku dunia na oli saya hama kumata asai awai hoko ma pastek sana itu soal umaan boleh raya saka umaan saya asal anane kalau irai ke ekor kia kunina ai ka ayau ingsi dah hau awai masalah umat ku sapi turun sana ya pekulah kami uliran apa pekulah hau umam mangana ada hanya yang kusuan mata asal kesep pialan ya saya pada dosa pasrak Irak mati lagi berdoa ikuli kami mata asal ya kalau khusus dari siku yang minatu isiku kami satu ni otan mata asal tiau non afalak nang rakulira siku aminatu kuriana tak urut masuk tahu daerah tanah pusung minukai jamra pasrak itu anu sahau dicafrai di kamis dua pusung tetap kulira aluan saya itu tetap jauh cek sendiri. Dalam dicampur ke meni tengah mial dia bakul, dia sampai bakul hau. Saya koki raw-rawai teraya. Kutepi itu saat matang koki itu di raw itu pipi hantu dia sakam-kam kami, ama dia itu sakam pipi hantu saya raw-raw satu dapat tumor hantu hadirai ku suruh mata asai. Umang mengadira akan bisa tu cerita ke biasa sangat tu asuru kami. Umang ku mengadira bakul. asuru kena ke suatu lucu na ke akhiran no kira ngai kunini soal dia hau anu fakroh hai fakroh有一种石头没有但那个不对mana tu国语的法国的那个名字国语有国语fakroh石头有很多种对你我忘了rumah ada kan bisa nggak tuh那个石头有在黑黑的，然后它有纹中间长一条的它是算直线式的，它是这样的那种石头电压第三rumah anu 有没有那个太硬了，那个不能动的。 kira kesa mana unu kaya kesa tu rumah 石板铺的那个石头它是不是扁它那个sapi rumah jauh 它是有一线可以破开的那可以做的也不然把这杀戮呀杀它还是一样的但是它是比那个也杀满地杀发挥一种把这个肉出来那个要做小一点多按不然都按sama mama这样kamera tidak tahu
kura pito kuranan aksa cita mana awal itu kita sudah那个做水是要稍微破给它散一点点买把发个产呢一点了kasar cita mana fakir atau bisa menghantar jangan apa nak mata asai ditulikan auto awai 就不会掉。反正mata asai kuranan ditulikan. Berapa keluhan nah mata asai itu tak sapi fasa okia kata itu tak长样不一样。mesin pisang tu pura asal anak这样子，哎。石板屋的石板是一样同一类。类似。不一样，哎，不一样，长得一样啊，过来颜色了，没有那么硬，这样。石板屋是破开是一片，可是法币他们讲的那个石头的纹路是一条一条的。对，嘛，要杀人保卫。那个只要不小心那还要挑。硬的，它就会有点像碎掉粉末这样子。要找，不一样石头，你把它可能没搞，但是这块石头，躺在下面，它是一线一线的，挨得端，这样它就会裂开，裂开都是像木板，这样。还是照那个，还有一个人是古巴台古人呢，还是照那那好，会做石灰，白那种的，还是照很硬呢，对呀，你烧起来它就软了，有嘛垃圾那么硬你。见到火它就软了，一样艺术，还是照的呢？哎，有。以前我们家就是也是那种海绵呀，都说。啊，说。啊，那个是那个你看看，伊拉布拉，difukan Quranan，有的有，但是原来麻烦我那种的我不会喝。我家好像我不会雕刻，那种要用刻的。好像还有，要问我爸爸。那爸爸还在吗？爸爸还在。爸爸还在，爸爸还在可以问。应该差不多80岁。80岁比我小。对啊，80岁比我小。应该还有。那个不懂了呢。你那个石头就是刚法币讲说那个石头这样一整根的时候，海洋菇呀，那个藤这样有没有？就是藤，对啊，我们家就是这样子。因为你为什么要弄藤？是要让你在处理比较好，处理比较好摸它，要不然你这个石头有时候你会有油啊什么的，会滑下来。你没有在家哦，那个时候很奇怪。对，行了，这个，对。啊，收了Qur'an，你看看，Qur'an awal，我发那tu nama tu asal ni tulis Qur'an，把你kusuk tu那，你kusuk ami tu，这样，如果没有这个短短的，你的手没有几次而已，这个手就起泡了。对，这个石头。你看看是不是跟一般的不一样哦？不一样哦。我宁愿叫mati kami tu kasih satu favorit direct salah，这个还要找要挑，一般黑的也是发达哦，no tahu kami好，ini Filipin ada aja，个石板你上Manila都马路发达哦那所以跟这个石头不一样，它那个。马路发达后的，你外国家它那个是有线路，有线路，底来，所以说跟这个不一样。我们现在要找这个石头，就问这个小姐的爸爸。这个。我月底会回去，然后12号回去爸爸会回来，然后我就拍照，然后再传给那个李金枝老师。可以啊，可以啊，我们再看看一下。因为我回去都会跟爸爸聊天，然后他都会我会跟他讲说，我们有传统。
前这样去狩猎这样。他说我们阿美族是这样，然后就是阿美族是竹竿线，有的是用木头。对，然后就是我们会跟爸爸聊天，会聊很多这样，然后那个是打猎用的。对，打猎用的。然后像这个的话，我回去再叫爸爸拿出来，我再跟爸爸讲，然后我再录音，然后我再传给那个李进兴老师。那如果搬过来都是那个我看。很有理啊你。啊，你也可以把它罩起来，把它罩起来。你要问爸爸说，你说爸，这个东西，这个石头是一般的石头吗？你跟他问。那个我记得那个东西应该是我外公他们就有，外公跟爷爷时期就有。还在吗？我小时候没有，我小时候没有看过外公。对，阿外的阿公阿公。那个爸爸可能也不知道吧。爸爸知道，爸爸他来知道是怎么来的。那个石头。对。所以我曾经有问过爸爸，爸爸有跟我讲说这个石头是在哪一个地方，可是已经好几年了，所以我也忘了是在哪里去。再把他问说，这个石头是不是一般石头，还是要找？爸爸说不一样，要找。不一样哦。对。那个比较小一点的。没有，知道说这个东西不简单。长的，只是说一直常年用的话，它就会越来越短啊。这个东西也是蛮久的呢。这个东西也蛮久了。要严种的石头拿小的过来，要做这种的东西的那个要问爸爸有。原始的石头。爸爸问一下详细的问。这个一定是比这么长的了。阿外都在比上海。不可能。就是要找。他最长的是差不多这样而已。你赶紧算那个女人在用这个哦，我看要没。转在我给别人看的。我如果讲多了三个四个一个，慢慢咯，你3麦，哇2个就很重，哪一份很深这痛，maka kita usah upa那你地方给马路发去，哇3个4个都可以，是有那个一个的，晃你看，你知道，轮流，要不对下人家说喽，好，谢谢，我马上拿出来，马上，很需要什么我都拿得出来，很好解决。哦，pakai ini pokoknya hai Imam Arab punya pokoknya. Seperti ini石头火锅很有名。di mana pokoknya hasil orang bangang aja 蛇纹石，蛇纹石好的地方bangang sapi 石头火锅ini. Numa pala kita upang jatuh materi apa kurang. Hayal nami palamal hawi patok patliai nanum hawi jika会破掉。Matina ba 蛇纹石，那你妈那努还蛮不是个法那你到帮助tu matina apa kalau pansala asapi 石头火锅asaan，你们所知道的有没有这样的消息？那个石头叫李丽，你把你的麦克风来说一下，李丽，那个蛇纹石叫李丽。在河流里面啊，有时候到山上抓鱼啊。过去忘了带锅子，就没办法煮这个鱼啊。你看，迪林萨多，他说那个巴洛哈拉什么东西啊，放水嘛。当多罗韩国李丽是好硬的一个石头啊，这个松松的石头啊，不能烧啊，马上爆炸。这个爆炸的话，你自己会受伤，很危险。所以我们特别要找这个石头是很坚硬的石头，才可以做那个石头火锅，火辣烂。所以我们知道啊，山上很多那个求生，我们只好用这样。去山上打猎也是一样，去抓鱼也是一样，所以刚才我还要补充一下这个竹子啊，还有另外我们是海边的人呐，特别是最注重是什么？找那个大的那个竹子做竹排，竹排可以出海去打鱼啊。竹筏。竹排啊，酒摆。
竹筏，特别有我们海岸线一定是要有这个竹子，才会可以到了一定要阿弥陀定，我他当我yan很多阿弥陀啦，他当我yan迪拜哦，你哋后尾到个迪拜过去才有啊，这里我自己街都有了嘛都，但是一定要好迪拜来来，把自己yan如果迪拜跑得很快，所以我们这个老人啊。特别用这个直排，但是你给你们做奥运的直排不是那么随便踩就好了，那个特别要大一点的，那个竹笋比较大、叶子比较宽的那个竹子叫做什么？麻竹还是刺竹？麻竹。那个麻竹才可以当这个竹排过到那里。还有另外的，我熬的好了那，我们还可以架这个桥梁。没有竹子，过去我在那个关山服务的时候啊，要到电光他们家，电光，然后到那峦山，要过一个河流啊，一定要用竹子架桥。那外国这个上那个大家盖，上那个刚刚按的嘛个，我都马上都这个竹子也然后帐篷这边老外啊，干绕，特别要用竹子绕，然后我那熬的，它比较容易破开，你像那都烧呢。我那熬把罗马讲了，你绝对不能把它小便，或是这个脏东西放在那个种那个竹子的地方，因为这个是我的信徒们大赛，我那熬了还能来，嘛个多年了，哪个人都买了后面丈夫的话，要求你我的牛遗失了，到哪里了？他们就捞到，我拿着这个牛到哪里了？所以这个竹子的用处很多，刚才都讲过了，我是补充而已。好，谢谢。马祖跟东方。马祖是太小了。这个我来补充一下啦因为我那边是种果，你来阿鲁加，每次台风的时候要去购买东西哦，一定要用那个竹排做。我的迪拜呀，但是呢，我知道那个如果是用那个什么竹，那个麻竹很容易破，很容易烂掉，一定要用刺竹。比如还要给它削薄，之后呢才可以那个，因为我们那个部落里边盛产那个东西，一定要用那个，比如甚至于人家目前的话，人家那个什么竹炮有没有？一定是比如因为它那个两刃里来讲里边的那个纤维不像那个麻竹的话顺的，放一次就破了，所以吃竹的话，一定要用那个比多奈做那个竹筏那就比较不容易烂掉了，不容易破这样。报告完毕。他有一个问题，老师。你说。我有一个问题，就是我们一直在讲狩猎，其实我一直有一个疑惑，就是说，我们阿美族的女性可以去狩猎吗？因为阿都过法巴亚那几样，你到米萨邦扎海。都是女孩子没有出去，都是男性。女性去的话，一定百姓。气。对。所以都是男性去做。连那个去河边捕鱼，女生也不。都很少，都是男性。现在就不一样了。现在也有人对呀，他们都是男的啊，河边捕鱼，女孩子有。男女都可以。男女都可以吗？我们的那是过去，现在的时代。
河边的话可以。Upisi to orit no matasay dia ho sa tatia mi katia ko pabahayan sa hao patang no kaya ko dinian sa isanga to rickets matasay dia ho sai lo bai xin san ai 这个还是重点，为了维持这一贯里面的范畴嘛，的一系列的这些生活的规范嘛，所以那个还得来发扬的点遗憾上。的确是都还是说好，我反正人过没阿多拜，我大家做爱，misalkan hau kai to ram na fa'ilan to kasararam na ori, so iluma at sa ko babayan ay ni si mau to wawa atirai ko liket no madrasa dia ko sa lu sa pagi dia ko babayan atirai ko anika ori to no pangca dia ho 大概是我们原住民的一个分工啊，就像现在就是男主女主内男主外才能文化欧拉巴尼利，那时候也是刚刚李老师说的一种生活规范分配的工作。好，今天早上我们的讨论到这里，马拉霍图吉达号，来，来谢谢在座的分享，来，马扎哈图吉达。 要分给大家吗？来，叶娜在，自己拿去。我们就分到各位的桌上好了。他应该有可以拿的，或他的房子。你的这一机有关吗？对对对，有关呐，浪费底片，我就会讲。